Beshun Thobela seswantšho se ke dikantoro kgolo tša SABC tše dulego ka Auckland Park mono Johannesburg gomme ditaba tše ke tša leleme la Sepedi e reng ke ya seswai gomme dihlogo ke tše. Workers are fighting for their rights against the cost of living crisis that has now engulfed every part of society, high food prices, energy crisis, workers can't afford electricity. COSATU e hlwile e hwibiditše mebila ka megwanto ya motlalanaga kgahlanong le tlhokego ya mešomo le theko ya godimo ya dijo. Barutiši ba ile gore ba mo tswena sekolong ba mo bula ebile ba parade le report ya publicly e tshega ke bana ba sekolo ba mmotša ga le stupid ga le selfish ga le stubborn a ka se tswila passage. Morutwana o ikamogile bophelo ka Limpopo morago ga ditiragalo tša bokgoroto ka barutiši ba bangwe. Beshun Thobela nna le kgaetšedi Mphoteme re romilwe ke sehlopha sa ditaba tša Sepedi go tla go lenyatšala tšeo di hlwilego di direga re thoma ka tšeo di rego. Federation ya mekgatlo ya bašomi COSATU e hlwile e hwibiditše mebila moo e bego e swere megwanto ya yona ya motlalanaga go ralla le Afrika Borwa moo e ipiletšago magareng ga tše dingwe tlhokego ya mešomo le theko ya dijo. Go ba ke re theko ya godimo ya dijo ka Johannesburg COSATU e fane ka lengwalo la yona la dingongorego go dikhamphani tše mmalwa go la Johannesburg Stock Exchange e ipileditše gore dikhamphani tše mmalwa di emiše ka go fokotšwa ga bašomi ka makaleng a mantši le phetagatšo ya lenaneo la bosetšhaba la tša maphelo goba NHI go fediša theko ya godimo ya dijo. COSATU e kgahlanong le tekanyo ya godimo ya tlhokego ya mešomo, mathata a godimo a ditshenyegelo tša bophelo, ditifišo tša Eskom le bomenetša. Bahlankedi phetiši ba re mabaka a ka moka a dira gore maphelo a bašomi a be boima. We are here to say, comrades, this thing of the moratorium on filling of the vacant posts in the public service, we are saying to the government and your capital stooges, we want it to stop now. Mathata a mangwe ao a bakilwego ke ditshenyagalelo tša godimo tša bophelo le ona a filwe šedi e kgolo gareng ga dinyakwa tše dingwe tša COSATU. Workers are fighting for their rights against the cost of living crisis that has now engulfed every part of society, high food prices, energy crisis, workers can't afford. Ka Mpumalanga COSATU e boletše gore mogwanto o gapeletšwa ke tsela yeo bašomi ba lefapheng la temo ba tlaišwago le ka moo ditokelo tša bona di gatakwago ka gona. Amongst the demands indeed, as you said, it's better working conditions for farm workers here. The fact that some of these workers would go to sick leave, when they come back they produce a sick note, they are not being paid for those days. Ka Free State maloko a Sakhau a nyaka go bušetšwa bašomi ba lesomehlano mošomong bao ba ferilwego ntle le tefo ka lebenkeleng kgoparara la TFS ka Bloemfontein. TFS is displaying an attitude of undermining workers. Our members are being subjected to very degrading situations or circumstances in the store. Ka Western Cape SATU e tsenetše mogwanto maloko a ipiletša kgahlanong le phokotšo ya barutiši ba re se se tla hlola mathata ka lefapheng la thuto. Ge re leba ka Johannesburg, memorandum o amogetšwe ke bahlankedi phetiši ba Discovery le ba panka ya Reserve le ba tirelo ya maphodisa ya Afrika Borwa bao ba holofeditšego go arabela dinyakwa tša bona ka nakwana ya matšatši a 14. COSATU e re e tla iša boipelaetšo bja bona parlamenteng ka letšatši la polelo ya molawana wa tekanyetšo ya nako ya magareng. Kgorotsheko ya magistrata wa Modimolle ka Limpopo e fegile molato kgahlanong le balatofatšwa ba bararo go tiragalo ya go utswa ka polaseng ya Phalaphala. Balatofatšwa ka go utswa $5 tša Amerika tša go balelwa go $560 go tšwa polaseng ya mopresidente Cyril Ramaphosa ka Dibokwane ngwageng wa 2020. Molato kgahlanong le bana ba motho Floriana Lendelisho Joseph le Emmanuel David o šutišitšwe go ya go letšatši la 26 di batsela kgweding yeo e tlago theletšong ya pele ga tsheko. It will be difficult to agree to the date to quick trial at this stage.
After receiving the contents of worship in a soft copy, I briefly browsed the contents of worship. It's so voluminous, your worship, that you will need thorough consultation on that, your worship. A period of a month for pre-trial, I don't think it will suffice, your worship. My client is kept in Hoshima Mpuru prison. It will not be very easy as well to consult, as in the arrangement on that side. So, Your Worship, to postpone the matter for pre-trial, it will be a difficult mountain to climb. Mokomishinara wa bosetšhaba wa maphodisa General Fani Masemola o hlwele a le ka Eastern Cape a farafarilwe ke molekgotlaphethiši wa polokego ya setšhaba Xolile Nqatha go latela mothuntšhane wo mongwe gape wa batho ka bontši mo batho ba tshela bao e le go maloko a Community Policing Forum ba lobile go maphelo a bona gomme ba bano ba go batša ošoro. Tiragalo ya ka Kotini e tla morago ga tiragalo ya matšatši a 16 a go feta mo go thuntšitšwego batho ba 16 ka motsaneng wa ka Nqobozana ka Lesukisiki gona Eastern Cape. We are told that there were patrollers from the village around here, approximately 16 of them, that they normally gather at this school. The commander of Tina Falls is aware of the work they do. They normally gather here. From there, they start patrolling late in the evening. But yesterday evening, as they gathered here, looks like some of them saw some suspicious people. And as they were getting out to check who are these other people, whether it's those that they were waiting for, because the reason why they haven't started patrolling, apparently they were waiting for another group of people. But then to their surprise, the people that they were checking outside started shooting them from different angles. Gomme pijana go potšišo ya rena ya letšatši re rile morago ga tiragalo ye nngwe gape fao batho ba tshela ba bolailwego ka motsaneng wa Kotini kgauswi le Qumbu ka Eastern Cape. Na o ka reng ka dipolao tša mohuta wo ka provinceng yeo ya Eastern Cape? O swaite bjalo letlakaleng la Facebook go no swana le Gabriel Mape ya yena gore go bolela nnete ka Eastern Cape go tletše bosenyi bja go selekane le selo eupša re leboga maphodisa ka mošomo wo ba o dirago kgatlhanong le dikebekwa tšeo di hlorišago batho. Nani Cheba o re ke taba ye bohloko go bona boradithunya ba ntse ba tšwela pele go bolaya batho ga sehlogo. Ke dumela gore maphodisa a tla šoma ka matla go swara babolai bao ga moya ya bao ba hlokofetšego e robale ka khutšo. Letlakaleng la X Shoti Senyolo o re ke nagana gore bjalo ke nako ya gore mopresidente Cyril Ramaphosa a kopane le tona ya maphodisa ba tle ka tharollo ya dipolayano tše ka provinceng yeo. Legasa Patlamollo yena o re ke ipiletša go mmušo go thola General Mkhwanazi bjalo ka tona ya maphodisa ka gore go bontšha gabotse gore tona Senzo Mchunu le Khetla Sethole ba palelwa. Ikgokaganye le SABC News ge e le gore le na le ditaba tšeo le naganang gore di kgatlhegelong ya setšhaba le nyaka go ruluma tsebe goba le na le dintlha tšeo di le amago le setšhaba le letšeng go 011 714 6133 goba le re romele email go news@sabc.co.za. SABC News lentšu la gago re ikemetše ga re tšee lehlakore. Re sa le amogela badudi ba motsana wa ga Mogokong ka ntlanyana ga Polokwane ka provinceng ya Limpopo ba sa garotšwe matsalo ke tiragalo ya go etšeela bophelo ga ngwana wa Mphato wa Marematlou mo mafelong a beke yeo. Joseph Maimelo wa mengwaga 20 o ikamogile bophelo bja gagwe morago ga ditiragalo tša bogoroto ka sekolong sa dithuto tša godimo sa Gabo. Morutwana yo o tlogetše lengwalana leo ka gare ga lona a bolelago gore o tla išitšwe ke barutiši ba bangwe ka sekolong seo. Loso lwa ga Joseph Maimela le thusitse barutwana ba le bantsi le setšhaba sotlhe. Barutwana kwa sekolong segolwane sa Gabo ba re Maimela o ne a kgerisiwa kwa sekolong ke bangwe ba barutabana ba gagwe. Ditsala tsa gagwe ba utlwile botlhoko thata. Leno ba tšela tša gore ne ba phela ba mhlaba ka montšu wa ngusha. Mantšu a ba bolelang a mangwe ona ba no re gota marang
re no kgona go gotalla ya lo ka re batho re tshwana maybe yena a sa kgona go ding go gotalla letse can asinga ba open go ntwe so Cambodia ngere ba re ma-teacher ke batswadi ba rena ba mo sekolong mara if ke batswadi ba rena ba mo sekolong ona motswadi a ka botsa ngwana e mantša mos I'm a bit or ba kwa gabo morutwana ba re ga ise ba lemoge matshwao a kgatelelo ya monagano le gore morutwana o ne a sotliwa barutiši ba e leng gore ba mo tshwenya sekolong ba mo bula ebile ba parade le report ya publicly e tshega ke bana ba sekolo ba mmotsa ga le stupid a le selfish a le stubborn a ka se tswila passage so re tshwenegile kudu Joseph be se ngwana le shata motho wa thompho wa go rata sekolo ba re Maimela o ne a na le tlotlo lefapha la thuto le batlisisa kgetsi ba lelapa ba simolotse ka dithulaganyo tsa phitlho ke Katlego Nyoni wa dikgang tsa SABC ga Mokgokong go bonagetse tiego ye nngwe gape nakong ya tsheko ya polao ya Senzo Meyiwa Lehono ge tsheko e thoma morago ga go emišwa dibeke tše pedi molatofatšwa wa boraro Mthobisi Mncube o be a nyaka gore tsheko e fegwe ka lebaka la tsela yeo a swerego ka yona ka kgolegong ya Kgoši Mampuru ka Pretoria fao a beilwego ka phapošing ya gagwe a nnoši ramolao wa Mncube Advocate Charles Mnisi o boditše kgorotsheko gore molatofatšwa o seemong se goba kere molatofatšwa seemong sa go dira kgopelo ya gore a fiwe tsheko ye nngwe go mo dumelela gore a tliše sello sa gagwe ka ga seemo seo a lego ka gare ga sona kgolegong go tloga ngwageng wa 2022 se sa dišediwela Monisi o bo a swanetše go hlaba setsebi sa dithunya Malesela Ntini ka dipotšišo Sebakeng sa go thoma ga tshepedišo ya go botšološwa ga setsebi sa dithunya Malesela Ntini go molatofatšwa wa boraro Mthobisi Mncube moemedi wa gagwe wa semolao Advocate Charles Mnisi o boditše kgorotsheko gore o nyaka tsheko e fegwe go mo nea nako ya go tliša kgopelo mabapi le go golegwa ga gagwe a le noši ge e sa le go tloga ka 2020 Mnisi o laetše kgorokgolo ya tsheko gore molatofatšwa yo a mo emetšego e be a gateletše monaganong le gore maemo a gagwe kgolegong e be a se a loka e bile le ditokelo tša gagwe di gatakilwe Mr. Mncube instructs me that it has come to a point where he can no longer take it because he has been in that situation that I explained before the recess for 4 years. e fela moahlodi Ratha Mokgwahleng a se ya ka di tsena bjale ka ge le karoganyo ya tsheko e ile ya tlišwa ke moemedi wa semolao wa Mncube Advocate Charles Mnisi The interests of justice don't allow that request. I can't. In this case, there are 4 or 5 accused persons before me. There are the complainants, there are the witnesses. Even myself, I can't be sitting in this case until I die. moahlodi Ratha o gateletše gore go be go se ya ka se dirago le gore Mncube o ya tlhoka go tliša kgopelo ya ka pela se ka ge Mncube a botšišitšwe gore goreng e be le molatofatša a le noši molatong wa go golegwa My instructions are that he has been in custody in solitary confinement since 2019. People have come in and went out. People who have reoffended while in prison, they've stepped police and everything. They've stepped other inmates, they went in and went out. Kgadiko ya dipotšišo e thomile ka iri ya bobedi mosegare ka mo Advocate Mnisi e le ya botšiša setsebi sa dithunya Malesela Ntini ka go kgonthišišo ya mošomo wa mošomi mmogo wa gage Colonel Chris Mangena gopola gore Mangena o go kagantše sethunya seo go thwego se tšere go molatofatšwa wa boraro Mthobisi Mncube go kolo ye e hweditšwego lefelong la bosenyi la Senzo Meyiwa tsheko ya monna yo a latofatšwago ka polego ya mosadi wa gagwe wa peleng ka Manthole Ngwagola e hlwele e šutišitšwe ke go ya letšatšing la boraro leo re lebilego go lona ke kgorotsheko ya magistrata wa Northern Cape ka lebaka la bolwetši Alberto Matthews go be go a thuntšitšwe le go bolaya Mandy Bailey wa mengwaga e 43 matšatši a mabedi pele ga letšatši la Keresemose ba lapa ba re ba nyaka gore molato o o fihle mafelelong ka ge ba o ama maikutlo a bona
Ditsala di ne di piketa kwa ntle ga kgotlatshekelo go tshegetsa ba lelapa la ga Bailey. Mosadi yo e neng e le tsala mme a dira le moswi a re go buisetswa morago ga molato ono go ba kgoba marapo. As Mandy's colleagues from the Department of Koksta, we are heartbroken. We are angry. We just feel like you leave your workplace today to come support the family, but each and every time they just cancel a thing and it's just being blocked. Ba lelapa la ga Bailey ba re ba ne ba lebeletse gore molato ono o tla tswelela gompieno gore ba tle ba kgone go ipakanya maikutlo. We all prepared for today. We prepared for what's coming. And now we just been left hanging again, once again, you understand? I feel like he always does this. It's a delaying tactic. We will be back on Wednesday. This is a purpose that we have to fight for our family, for each and every woman out there, and we will do everything in our power to ensure that justice is served in this matter. Mokgatlo o kgatlhanong le tshotlakako ya bong mo Kimberley o tshepa gore molao o tla gagamadiwa go batho bao ba bonwang molato wa go sotlaka ka basadi le bana. Tebogo Msimanga, dikgang tsa SABC mo Kimberley. Tsheko ya molato wa polao kgatlhanong le barwarre ba bararo ba ga Radzuma bao go latofatšwago ba latofatšwago ka polao ya bahlankedi ba babedi bao e le go maloko wa SAMU e hlwele e šutišitšwe go ya letšatšing la go sasa ke kgorokgolo ya tsheko ya Thohoyandou ka Limpopo. Timson Mosetho le Ronald Mani ba bolailwe go seo go dumelago e le molato wa go senola dipeeletšo tša go amana le panka yeo e phuhlamego ya VPS. Barwarre bao ba ga Radzuma ba sekišwa ka melato e 40 go balwa ye mebedi ya polao. Moahlodi Thongoberane Chidada o šutišitšwe molato wo go dumelela botšhotšhisi go bitša dihlatse tše dingwe leiswa. Now that we have been authorized to proceed with this matter, this court has since directed Mr. Nekambere to make arrangements this afternoon or from here henceforth to make arrangements that there are witnesses available from tomorrow going forward. As a result, we are definitely going to restart with this matter and proceed with it first thing tomorrow morning. Applications has been set down for Friday this week, and yes, I must just point out that your counsel has requested that they be excused on Friday because they will be attending to the lower court for purpose of arguing your bail applications in this matter. Bjale re boneng ka boripana gore mebaraka ya dishere e hlwele e emiwang ga JSE tswalela pejana ka iri ya bohlano. Ranta e fokotše go bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Theko ya dishere ka kakaretšo le yona e hlwele le fase le home. Theko ka moka ya dirashwa e fokotše ntle fela le ya oli e tala. Bešung tema ya rena e fela fa go pelang go ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang ka moka dikgokagano bjalo ka Facebook, X le YouTube. Ba ditaba tša sehlopha tša Sesotho ba tla bosolela tšona go sasa ka iri ya seswai mo SABC 2 le go SABC le hae ga bjale wa rra o latela ka kakanyo ya maemo a boso. Pula Ragwata. mogadi wa SABC ke a go tamiša gabotse fela go tša boso bošome le kgone re bona gabotse mara pharpharele ka dikalong tša ka kapa leboa go tsena ka mareng menaga bja le kgonagalo tše dibotse tša bofefo ka dikalong tša ka kapa leboa go le ka borwa bodikele ba kapa gabotsena fela le ka kapa bohlabela go tsena bjalo ka dikalong tša ka KwaZulu-Natal ba tirelo tša boso ba di ka sarsara ka dikalong tšeo e le tše bofefo la ka moswane re sa bona gabotse mara pharpharele ka go kgetha dibaka e fela kgonagalo tše dibotse tša dipula di saletša e le tše bofefo ka dikalong tša ka kapa bohlabela go tsena bjalo ka dikalong tša ka KwaZulu-Natal ba godimo ka magologolong a dithaba ka dikalong tša ka Limpopo. Ba tirelo tša bosomagašo ba re lemošago botse gore re tlhokomeleng re ka ba le phefo tše maatla di tla tšutla ka lewatleng go le ka dikalong tša ka Cape Town tlhokomela go tla ba le moya montši ka dikalong tšeo ba sa re laetša ga bosenana fela ba tirelo tša boso gore go ka ba le phišo e ntšhi ka dikalong tša ka Upington gona ka kapa leboa go tsena bjalo ka dikalong tša ka Polokwane magašo a re se tlhole mmele ya go senyakega ka dikalong tšeo ge re ya go dikgara tša ditemperature re thoma ga botsena fela ka province ka Gauteng le tla sa gabotse e le le botse la seruthwane
o le ka Johannesburg masompedi šupa go ya godimo ka dikarolong tša ka Pretoria ke masompedi senyane le laetša le ruthetše ka dikarolong tšeo go tsena bjale ka bo Springs masompedi šupa go le ka Limpopo province le tla sa gabotse ka dikarolong tšeo e la Soruto mara ba pharapharile ka go kgetha dibaka go le ka Polokwane Grata ke masompedi tshela go tsena bjale ka Tswaneng go ya godimo ka dikarolong tša ka bo Lephala le Bonalo ka Mosina le a fišhela ka Moswana ge re ya ka Mpumalanga la ka Moswane le bona laetša ga botsena fela le tla be le fodile ga botsena fela ka Ladyburg Mashišing masompedi tharo ka dikarolong tša go tsena bjalo ka dikarolong tša ka bo Carolina e le masompedi 4 ka dikarolong tšeng go laetša go fodile re boletše ka gore mara o tla pharaphara ka go kgetha dibaka KwaZulu Natal la ka Moswane re bona ga botsena fela go fodile ka bo Pietermaritzburg ke lesome senyane ka toropokgolong ya ka Durban ke 20 ka moka go laetša go tla be go fodile go fitlha bjalo ka dikarolong tša ka Port Shepstone go le ka Kapa Bohlabela re boletše ka gore mara o tla pharaphara e fela go a fiša ka dikarolong tšele tša ka Bokomane wena le go ka Qonce East London la ka Moswane go fodile go fitlha bjalo ka Makhanda Grata ke 23 ka borobodikele ba Kapa la ka Moswane le a fiša province ka bophara ka bo Laingsburg 30 go tsena bjalo ka toropokgolong ya ka Cape Town re bona gabotse go fodile ke 4 ka Kapa Leboa re boletše ka gore phišo tla ba gona ka dikarolong tše re bona dikgata tša rena di obela 32 ka bo Kuruman le ka bo Kimberley le a fišela ka Moswane e la Serutwana ga re lebelela ka dikarolong tša ka Freystad la ka Moswane le tla fiša ga botsena fela go ruthetše o le ka bo Bothaville ka bo Welkom ka bo Bloemfontein e tla ba le lebotse go ma-Afrika Borwa a rapareng gabotse ge re di kgarutlela ga botsena fela ka North West le tla sa gabotse ka dikarolong tše o le ka bo Rustenburg le a fiša la ka Moswane 32 go tsena bjale ka bo Lichtenburg le ka Mahikeng magešo go tšwa gona ke re mošate